ku beli pi mentah para angun mentang idan begini hiburan I kong naki bagi kong bapen. Tem tasi pi poi sini ka jaka kadai kai mentasi yang ni. Mentasi yang ni ketika International Film Festival. Okay. Te tharai manu wancan ni mentasi. Ki celebrities mana Mumbai kin wancan ni ki Bollywood mah, kin wancan ni but ki local actors kin non ka bani. Te kong bapen kidan ki tharai bab hitip ki film ni gini yang ni mentasi. Ni kapal mentasi ni dalam tip kan ya kepala saya. Mending mentasi nama tak gini ki. Am ki film kidan tharai ki film nabar bagaimana nabar rina nabar jala jungiro. Hai kidan ki film kiba nabar itu ban mentasi ni lasai kasini hadu kasini bakut kan kidan ki. Kan sedang mentah kasini kat Southrick kan kut pada hadu kat Southrick. Temut malah kasih kan nabar gini ki ban film. Te ni ki film berkait mut ki di ki kentian do paper mah. Hai, paper. Mut kila bani ki international film do kidan, Bollywood do kidan, ki local film do kidan mah. Okay te. Temut pi sungok kumno pa pi poi gini ki event mut pi sungok kumno changga jala jungi bakal ala le agune. Nah kalian jungi tengi das mau tenat shibun normal ba hadu kan ni kelala pen lalong bangir ngila keo ka film industry jungi ruang ni hakasi kala kam keo ngila su tenat mau ba kelala pen pendon kat kini ka program kat International Film Festival kam kala de ki makra. Okay, kubli shibone. Tangkatan mo. Ngisi champion kubli shibone all the best.